Bienveni, jodia, nap voyage tounen nan tan lontan, plizye miliane de sa, nan ancien Izrayèl. No la puno découvri lavi yon moun kite viv yon lavi san pare, yon lavi plen victoire ak tragédie, dévotion ak tuon pri. Sa se histoire David. Yon non yo te murmure pandan plizye siècle, yon non ki rezone nan chante ak ekriti sacre, yon beje kitap vinwa, Yon Gèrye ki te ekri poésie ki toujours touch nam moun. Histoire li, tanko shell désert an le tête li, va se plen ak yon paquet zétoile. Chaque point lumière représente yon aspen an existence li, yon moment ki te forme non seulement destin li, men destin yon nation. Donc, an no commence, depi nan commencement. An no trace chemen la vie extraordinaria, depi nan commencement emblive nan yon héritage ki continue résonne à travers plusieurs millénaires. Imagine, si ou vle, timon Betleyèm yo. Mouton yo ap manje ak kepose, kloch yo ap sonen yon ti mizik dos ak chant bejea. Se la nou jwen jen David, denye pitit gason Isaïe. Li se yon ti gason ki pral vin tounen yon non, li pase jounen lab gade mouton, nuit li yo plen ak shell la ki chaje ak zetwal. Li pa konen, desten gen yon plan pi gran pou li. Mem kounye a, pandan lab veye mouton papal yo, yon puissance a boujonen andedan. Yon fos karakter, yon pike ki fel diferan. Nan plizye sans, li se yon ewo no pataatan, men eske se pa souvent s'arrive. Grandeur souvent revele tet li nan kote no paatan, nan moment tranquille reflexion, nan kemoun ki mache avec imili, courage ak la foi. Tana pase epi jen beje ap grandi pou vin tounen yon non. Li te kon pase am pilta nan jaden yo, ap veye mouton yo, ap apapran su laneti ak su Bondye li. Chaque jour te yon nouvo leson, chaque nuit te yon nouvo meditation. Yon lombray tombe su peyi apandan lame filisten yo, ki te dirige pa jeyan Goliath la, menase existence men Izrayèl. Lame sa te san piche, e Goliath te pisan piche nan tout solda yo. Goliath se yon lenmi redoutab, yon jeyan ki abiye an zam, voa li ap gwonde su chan batay la tanko loray. Li te yon fos ki te semble impossible pou bat. La perpran ke solda Izrayelit ki pi brav yo paske ki es ki ka kampe devan yon puissance konsa. Yo te santi yo san espoir, san oken chance pou yo genyen. David, konye yon jen gason, tan de pale de defi Goliath la, de latere li inspire nan kepep lia, li face. Li te konen ke lipat karete an silans pandan peplieten an la perez. Ki jan jeyan, filisten sa oze defi lame, Bondye vivanan. Li te santi yon kole jis ap monten an keli, yon kole ki te soti nan lafwa li nan Bondye. Yon bagay andan la bujonen, yon kole jis, yon lafwa pwofon ak solid. Li te santi ke li te gen yon misyon, yon bagay li te fet pou l'akompli. Li konen, ak tout fos li, ke li dwe aji. Li te prepare tet li te priye, li te reflechi su sa li te dwe fe. Ame ak selman yon flon ak senkti wokhlis, David ap woche Goliath. Li te konen ke zam li yo te semp, men li te gen konfians nan Bondye. Jeyan an pasel nan betiz, li pase nan rizib jen gason sa ki oze defil. Li te panse ke David te yon ti jwe, yon bagay ki pat merite atensyon li. Men, l'esprit David pa dekouraje. Li te rete fem, li te gen yon konfians ki pat kabranen. Li konen ke fos li pa nan pwop kapasite li, men nan puissance Bondye li sevia. Li te priye pou courage, pou fos, pou direksyon. Ou vin kont mwen avek nepe ak lans, li di bien fo, men mwen vin konto nan non senye ki gen tout pouvoi. Paul li yo te plen ak konviksyon, ak la foi. Avec yon mouvement rapide, David voye yon watch ak flon li te vise avec précision, avec confiance. Li vise bien, li jwen sibli, li entre bien fon nan fon Goliath. Wash la te frappe avec force, avec précision. Jeyan an tombe, li kreza te tanko yon guo pieboyo coupe ak yon sel coup bien vise. Li te yon tombe ki te fe tout moun rete bouche ouve. Filisten yo, le yo e bagay impossibla, yo kouri. Yo te pense ke yo te pedi tout espoir. Epi David, jen beje a, moun ki te tuye jeyanan yo celebre kom yon ewo. Li te vin yon symbol courage, yon symbol la foi, yon symbol espoir pou pep lia. Lavi David pat selman batay ak konket.
Bien fon nan lite gen yon nam kite connecte ak melodi lavia, yon l'esprit kite jwen konsolasyon nan kod yon hap. Jaden kote lite kon gade mouton yo te rezone ak mizik li, yon mizik kri, onet, e plen ak admirasyon yon gen gason kitap temwanye grande kreasyon an. Gen moun ki di mizik gen pouwa pou kalme bet sovaj. Nan ka David, lite fe plis. Lite kanalize pasyon li, la perez li, espoa li, ak lafwa solid li nan pawol kite rezone ak divinitea. Se pa jis chante. Se te priye kite mete nan mizik, refleksyon su lavi li, lit li yo, ak lafwa san fay li nan yon puissance ki pi gran pase li. No konen yo jodia kom som yo, yon koleksyon poesia kantik ki kontinye touchke ak inspire nan plizye shiek apre. Vese sayo, ki mak nan tan, ofri yon fenet nan ke yon nom ki te wak berger, Gèrye ak poet. E petet ki pi dirab nan tout yo, som 23, yon temoyaj lafwa ak abandon, rappelenu ke men nan fon ki pinwa yo, men le la perez menase pou valenu, gen yon berger, yon jid, yon fos ki dinu tu dosman, pape, paske mwen avek ou. Destin, semble, te toujou rezerve yon tuan pou David. Depi nan gen lajli, te gen yon bagay espesyal sou li. Yon bagay ki te fel kampe deyo nan mitan lot moun. Apre rey boulevese wa sayil la, chay li de chip la te tombe sou zepol David, yon responsabilite li te aksepte avek humilite ak determinasyon. Li te kompran ke pouwa se pa yon privilege, men yon sevis pou pep liya. Ti berger, moun ki te touye Yon an, Mizisyen an, te kunye wa David, chef yon nasyon. Chak etap nan lavi li te prepare l pou wol sa, chak defi te ranfose karakteri. Rey li te komanse ak yon desisyon strategik etablisman Jerusalem kom kapital li. Li te we potensyel villa, yon kote ki te kapab vintunen yon santinifikasyon pou pep Izrayèl la. Yon vil ki chita su yon timon, yon kafu kilti ak komes, Jerusalem, ambare David, te vintunen ke Izrayèl. Li te yon plas kote tradisyon ak inovasyon te renkontre. Li te pote boat kontra, kov sakre ki te gen diskomandman yo, nan Jerusalem, li te transforme villa an yon sanktye spirituel, yon limye lafwa pou pep liya. Sa te renforce posisyon Jerusalem, kom yon sant relijye. Se te yon gest symbolik, ki te ini politik ak spirituel, la te ak divin. David te kompran ke yon nasyon fo bezwen yon fondasyon spirituel solid. Ambare David, Jerusalem te prospere. Villa te vintunen yon model pou lot nasyon yo, yon exemple de sa ki posib legen leadership visioner. Miray yo te renforce, alians yo te forge, epi wayom nan te elaji influence li. David te konen important sekirite ak diplomasi pou prosperite yon nasyon. David, wa Gèrye, te pove tet li kom yon stratej intelijan ak yon li visioner. Li te menen twop li yo avek courage ak sagesse, tuju cheche pi bon solisyon pou pep liya. Avec David nan tet, Izrayèl te fe eksperyans yon lajan lo. Pep la te viv nan yon period de la paix ak prosperite ki te san parey nan istwa yo. La paix ak prosperite renye. Moun yo te kapap viv san ke sote, juifui travay yo epi bat yon avni pupitit yo. Komes te prospere, epi atizay ak kilti te bujonen amba proteksyon li. David te ankoraje kreativite ak inovasyon, rekonet ke sayo te esensyel pou developman yon sosyete. David wa poet la, te kompran importans pou nouri nam yon nasyon. Mizik li yo, som li yo, te vintunen yon sos inspirasyon pou generasyon kap vini yo. Li te rassemble atizan kalifye, mizisyen, ak konseye, li te kreye yon tribunal ki te chaje ak kreativite ak disco intelektuel. Sa te fe tribunal li atunen yon sant excellence culturel. Gren yon heritage culturel vibrant te simen. Yon heritage kitap kontinye bayfui pou plizye generasyon kap vini. David te kite yon maken de lebil su nasyon liya. Men le David tap benyen nan victoire li. Li te tuju sonje su sikse li. Li te rete imil devan Bondye, rekonet ke tout sa li te akomplite grasa fave diven. La fwa li, ki te teste ak apese nan dife adversite, te rete fondasyon la vili ak lidechip li. Chak priye, chak moman refleksyon te renforce engagement li anve Bondye. Li pa jamblie ti berger ki te gade mouton li yo amba shel vas la, Yon Mizisyen an ki te vide kel nan hap li, Gèrye ki te fas ak Goliath avek courage san fay.
Chakaspen ang lavi lite yung pati nan istwali. Experience yo, ki mak nan fib existence li, te fome po vinwa li te vin tunenan. David te yung wakite kompran ke veritab po wa soti nan sevi sa kimilite. Sepandan, istwa David la pasan lombre. Lite yon wakite chwazi pa Bondye, men sapat am peshil feere grav. Paske men lelite kampe nan some po wali, feblesimen te jete yon guo lombre su reili. David te jen tout pouvoir ak riches, men sapat sifi pou protegel kont febles poptetli. Ke Yon Wa, semble, pat iminiz kontantasyon ki frappe nou tout. Lite yon moun amvan tout bagay, ak tout defo ak febles ki vini ak sa. Lite komanse ak Batsheba, yon fam ki te gen yon bote kaptivan. David te wel ap benyen, e desil pou lite telman, fo ke lite blie tout prinsip moral li. David, konsome pa desi, te kite pasyon li domine bon jijman li. Lite mete an mouvman yon chen evenman, kitap gen konsekans tragik. Lite pran Batsheba kom madam li, malgre lite konensat ap pote problem. Lite fe arranjman pou maril, ori, yon solda fidel nan lame li, mori nan batay, lite eseye kache peshel amba yon voal tuan pri. David te pense ke lite ka kontrole sitiasyonan, men verite ate tuo puisan pou rete kache. Men, jen kegza ki tuan wa, tuo pwofondè pou yo rete kache pou tutan. Peshe David la te komanse devoile, e lite vin kleke konsekans yotab grav. Profet Nathan, yon voa konsyans nan tribunal David la, te konfontel, lite demaske peshel avek yon odas san fay. Nathan te sevi kom yon moyen pou Bondye pale ak David, e lite felwe gravite aksyon liyo. Se o men non lan, Nathan te deklare, pao liyo te pese coach refi ak justifikasyon pwop teto ke David te bati oto li. David te oblige fas ak veritea, e lite santi pwa peshel su zepol li. Pwa transgresyon li te krez su David ak fos yon tamp ki te kraze. Li te santi tu chay peshel, e li te oblige rekonet febles li devan Bondye ak moun li tab dirije yo. Fasad li te konstui ak ampila tansyon te kraze, li te revele febles imen amba kowan nan. David te montre ke men Yon Wa kafere, e ke oken moun papi gran pase konsekans aksyon li yo. Konsekans aksyon li yo te rezonen an fanmi li, tribunal li, ak wayom li. Tout moun te afekte pa desisyon David yo, e li te oblige fe fas ak realit sa. Akable paremo, David pa chache eskize aksyon li, oswa evite responsablite. Olye de sa, li te chech padon ak repantans, li te rekonet peshel ak tout kel. Olye de sa, li te viren an sel sus konsolasyon li te konen lafwa li. David te priye ak tout kel, li te chech padon an men Bondye, e li te montre ke repantans se yon chemen difisil men nesese. Psalm 51, yon rel kri pou padon, kampe kom yon temwayaj pwofondè repantans li. Li te ekri pawol sayo ak glonanje, e yo te montre ke li te vreman chanje. Jen pitye po mwen, o Bondye, dapre lan musan fayo, li te plede, pawol li yo te rezonen an kulwatanan, e yo te montre ke li te vreman chanje. Yon ekspresyon santan febles imen ak graz divin. David te montre ke men mle no fe ere, no katuju shet padon ak repantans. Istwa David la raple no ke men pi gran nan mitan no yo ka tombe nan tentasyon, e ke chemen redamsyon an suvan pasen an vale ereno yo. Li montre ke repantans ak padon se posib pou tout moun, kelkeswa gravite peshe yo. Se yon istwa su kompleksite nati imen, po wa dirab padon an. Ak lan musan fayon Bondye ki akei pitit li yo tounen, kelkeswa jan yo te pedi chemen an. David te montre ke men le no fe ere, no katuju cheche padon ak repantans. David, tibeya ki te vin tounen Yon Gèrye, yon poet, yon Mizisyen, yon non dapre ke Bondye. Men David, pari minize konte prev ak tribilasyon ke lavi voye so wut no. Li te konen victua, oui, men li te konen tu dole traizon ak pet, espesyalman nan pop famili. Pitit gason lan, Absalon, motive pa ambisyon ak yon swaf povwa, te leve kont li. Imagine dolea, santiman traizon David te dwe santi pandan pop san li te defirei li, eritaj li. Se yon rappel seve, ke men moun ki pipuisan ak jis nan mitan no yo pa poteje kon tampet lavi yo.
E prev sa'yo, moment tristes pwofondè sa'yo, yo fe pati experience imenan. Malgré tumant nan famili, rebellion pitit gason lan, David pa jam pedi la folie. Lipat modi Bondye, lipat vire do bayan me. Olye de sa, li te kembe kwe kite sot nil pandan tout la vili, kwe ke Bondye te avec li, men nan fon ki pinwayo. Li te kompran ke lav ke laivman victoire su chan batay la, pat selman sikse extend. Sete yon bagay ki pi pwofon, yon bagay ki pi important. Sete kenbe lafwa, men le tout bagay bo kote semble ap craze. Sete fe konfians nan yon puissance ki pi gran pase teto, yon puissance ki te kafe si monte nen pot tampet. Lavi David la, ben ke makpa victoire ak tragedi, te finalman defini pa yon promes sacre, yon alliance ak Bondye. Alliance sa a, lien san kase sa a, te deklare ke li David la tap kontinye putan. Descendan li yo tap gouvenen, generasyon apre generasyon, yon temwayaj lanmu ak fidelite dira Bondye. Sa pa jis yon promes powa sou la te, men si. Sete yon promes yon bagay ki pi gran, yon bagay ki tap rezone nan tout l'histoire, yon bagay ki tap montre yon espoir pou lavni. Alliansa, promes sa, te mete fondasyon pou vini yon Messi, yon sove ki tap vini yon Joe pou rache te peplia. Pli shek apre David la, yon jeng gason ki rele Jezi te soti nan tivil Betleyèm, men kote wa David te fet la. Jezi sa, ki te fet nan yon komansman tap chanje ko listwa pou toutan. Li tap vin konen kom pitit David la, akomplisman ansyen alliance la. Anseyman li yo, mesaj lan mu ak padon li, te rezone ak pepla, li te geri malad yo, konsol moun ki te nan la pen, epi li te ofri yon mesaj espoa bay yon mon ki te bezwen redempsyon. Jezi, pitit David la, te represente akomplisman final promes ki te fet bay David la. Yon promes ki te polonje bien wen wayem la te ak kowon la te. Lavi David la, yon tapi ki tise ak fil courage, lafwa, lanmu, ak psevi kom yon rappel puisan ke men lenu fe fasak advesite, men lenu bit ak tombe, toujou gen espoa. Tanko yon beje kap jide mouton li yo, istwa David la menenu nan yon pigwo komprehansyon lafwa, redempsyon, ak powa dirable esprit menan. Mesi paske u te gede. Si u te renmen video sa, pablie like, pataje, epi abone pou plis istwa kaptivan nan listwa. Nawe pita,